Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napalawan, lakip, di napalabas. Ano ti ko na yung papa? Dalawag samot ka nangig mo, iha. Ti kunak. Iyawid ka sa diabalay. Iti balayo iti asawam? Iti balayo ka iti anak yo? Kadway. Tuwadag iti kakapsat mo. Ta John kini Odette. Inaw na ni John. Idin tagkasadra kayo kini Odette. Agbatpada kayo nga karadraduar na iti high school. Kadito nagbasa kayo. Mabalin yung tumatagtulag. May isang eskwela. Agpadpada kayo ti kurso. Padpada kayo ti oras. Tapos makapagtinulong kayo nga agkapsat. Papa, ano nga minti adda ti panunot mo? Maawat na kaditi asawa yo? Nga siyak nga anak yu iti roar? Nga kadennana? Kadennayo? Digidi kakabsat ko, iti ama. Kaya't da kadi, nga makadenna, ti putot yu iti roar? Kinasalitak nga ro di da, kat mayat da. Kasanun no, ang balinak to, sa gamin nga panunot, tinagapatibo iha. Gagangilang panunot at tinagatibo papa. Narigat dito nga sitwasyon. Mamano na kiti asawa. Nga nakasagaan nga kabalay na. Ti putot ti asawa na. Iti sabaling nga babae. No kumangamintasahan nga natay di mamang. Tawan ko man ti problema kita. Sagag sa akin nakasta Flora nak. No kaya da katulong ng agbasa, papa, dito yung natisidong ni Lolo. Ito dyan na kita kasapulak. Ngayon kaya ko nga da ka itisidong ko. Kaya no san ko kaya ti sumurot ka na kayo. Dirak ka di tulungan ng agbasa. Nabimbintas no da ka itisidong ko. Kaya kaya't ko, nga da ka masang petak in jabalay, buno at da ka nga uray ka sumagpet. O mati pa ka nanuwag no adak ti sidong ni Lolo. Di na ka di mawatan. Nataldalgat ti riknak, nataldalgat ti panunot ko. No adda ka iti puder ko. So nga panunot ka. No kayat mo, matulungan ka ti panagbasa mi ti kolehyo. Umanugot ka, nga iawid ka sa diabalay, ket kadennam, ti asawak, ken nagiti dua, akabsat mo iti ama. Papagayam, tingkay nangigan, ket may salay nga paset, ti pagkasalitaan, lagip ti palabas ni Flor, iti probinsya ti Ilocosur, gana ito iti maika 5, ngayon tayo pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti June, iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, kaya iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II na pangabakan niyo kadagiti agkakadakkel a premyo gabuta in cooperation with Special Letson Yum 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 Special Letson Pork Belly, the #1 the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. I-play ko to na ito, plugging na ito, komersyal tayo papagayam.
No madama kay ngagbibuhi eta ditoy page ni paring Ray nga Ray Fiesta Centennial Award page, paki-like, paki-share, kung saan ka pa nag-follow, paki-follow. Ayan. Kaya no iti YouTube channel mo, iti inkay pakangigan kaya ito nga video. Iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award. Paki-share, paki-like, can ag-subscribe kayo kuma no saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Okay ba? Okay ko na yun, okay. Saan no saan? So nga ag-share kayo. Tamandam-dama, inte ito ituloy. Dito pakasaritaan ni Flority Lucosor nga pinuuluan ta iti ti anak iti ruar. So dito ni Flor. Da kayo kas pagarigan ta da kayo ti anak ti ruar kita iawid na kayo ni amayo nga kadanayo ti asawa na ken kakabsat yu iti ruar. Ay iti kapsat yu ti ama. Mayat kay nga ta. Alam ako na yun. Ketyo. Nakadanayo ti asawa ti amam kita anak nakatiruar nga bunga ka iti bunga ka iti panang lipot di amam iti asawa na mayat kayo anak mo ko na yun guni kayo mayat kayo kas pagalikan mayat nga ta amang mabuteng ni Flora mga agbali na itong agbali na itong tagabo da kung na baka matagabo isuna suda di nga da wala okay ang ganda man dato'y hawis kan panagyaman dato'y 5th grand finalist tayo kagayon kamsat eto congratulations iti 5th grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award awan sa bali no saan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay aka Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Awisan kayo, tagsurat kayo met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak, da kayong adda pakasaritaan na true to life success story. Numakunang na imbaligyan, papagayam di kiti pakasalitaan nyo, sa didumantian niya, da kayo di abroad, wano da kayo dito Pilipinas. I-computer nyo sa isend iti email address nga nemersstudio at gmail.com nemersstudio@gmail.com papagayam ti pangisiran nyo. At nung aspagarigan tasan nyo akaya, nga isurat, kat interesado kay launay, mabalin nyo met nga siyak tibang interview kada kayo. Kasi aramidan nyo. Kontakin daklang, sir, kahit ko pa-interview kang ka para itilagip ti napalabas ko. Kunayo, nasiyat, di ba? Alawela. Pag-share ti program at sharing is good. Ayan, kishare kayo. Kasi aramida, kag-share. Di kiti taga-Hawaii. Di ta Honolulu, Hawaii. Gumatang kayo, agorder kayo, iti yam letson. Wano crispy pata king. Iti crispy pata king. Ayan. Ibagat to kada kayo dito. I-play ko to dito pakakuntakan nyo. Do kayo iti agurder. Iti yam letson. Okay? Mr. Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii. Happy watching ka. Estaba tayo ni Lolita Enditanoy. Erlinda Stavillo, ni Paulina Balwalma Bautista, ni Casin Perlito Ruiz, ken ni Ipag Tina Ballesteros Ruiz, dita Kaway Hawaii, ken amin kayon nga madamang nagbubuya. Salamat for watching. Okay? Okay. Hintayon datoy, dagiti taga Hawaii, denggen nyo dito, yam, letson. Naglukaten ti Yum Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii.
Agawat dan kadagiti orders. Ag text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Pablawon naman di kita birthday itangal daw, kin masangwanan ngal daw, itangal daw, pabagayam, 12 Independence Day. Happy birthday kini Reggie Barcena, di Barangay Sawang, San Juan, Ilocosur. Reggie, happy birthday kang paalam. Dot nakalapam siguro paalam. Kastamatan happy birthday tangal daw ken Encarnacion Corameng Tilawag City, Andy Lacari ti Hawaii. Kastamatan ken Dante Ramos iti Hawaii, ken ni Jeriel iti Hong Kong. Advance happy birthday ken Esther Acorda iti Pipias Bacara from Mila Ruiz Padilla dito Lumbot West. Advance happy birthday ken ni Mila Padua Pascual iti Australia. And of course, advance happy birthday kini Mami Merlin Pascual Ruiz into the 16. Kastamatan kini Auntie Julita Aguda. Kini Comadre Maria, Konsehala Maria Teresa Palalay. Itang Sexy Beach, Istansya Pasukin, nagapukin ni LB Odoondo. Into no 17, advance happy wedding anniversary kada Kagawad Hill Castillo kini Aurelia Castillo dita Abungaan B, Lawag City. Into no 18, advance happy birthday to my anak ni Eileen Estabilio, to my apo ni Kevin Guillermo. Nagapo ni Erlinda Estabilio dita Honolulu, Hawaii. Into no 20, advance happy birthday kini Miel Luna Ruiz, baliktad, Miel Ruiz Luna dita Abu Dhabi. Kastamatan kini Mapel Pascual dita Las Piñas City. Into no 21, advance happy birthday kini Kagawad Malu Carino Mateo iti Uma Talinga, Lawag City. Into no 23, advance happy birthday kini Bong Ramos dita Palm Spring, California. Kastamatan into no 25, advance happy birthday kini Mami Lucy Damo iti Hawaii. Kabagayam, da kayo ang buibuya. Thank you for watching. Kaya tumitlabuyain nga kompleto rito. Wano nala at adidog pa nakaibasa na. Into no aldaw, 12:30. Hanggang natin alas 2. Iti programa nga lagip tinapalabas. Iti Action Radio, DCJ Silawag. Thank you. Iti panagbuibuya ni John Jacob Bagawisan. Astamatan ka ni Norelin Perdido Tamalay, Perlita Glipay Madjas, ni Erlinda Pantirosete, ken dadumapay na Erlinda Stabilio, ken ni Binilda Pantalyon Pakulan, Erlinda Pantirosete, ni Binilda, ket isot i-writer ka dato'y fifth grand finalist tayo, nga ni Kako. Aya, padanan nyo to, ti panaka YouTube, panaki-upload na iti Facebook kapsat. Dahil interview tayo kini Kako. Papagayam, hindi ka din. Ituloy. Nga iba sa iti ababang halagip tinapalabas ni Flor iti Ilocosur. Idadan puot ko manong nemi sapsapulik ti amak. Gayam ket may sak nga bastarda manong nemi. Ida salud-sudak kini mamang no apay nga napasamak ti kasjay ti amo na kanong amin idi ket awampay ti asawa ti amak. Ngem naladawen ti amin idi maamuan na nga si asawa isuna manong nemi. Ket adda digiti kundawan nga sumasarungkar ti amak manong nemi umay nagsarungkaran kumustaan kan ti kwarta ngem jakla mo
no sarong karan na pati ti nagkapuak manong ngem awat ti makit-kita nga aramiden da idi kini mamang manong. Naging nga sakbay nga nagraduar ti high school manong nemi nagsakit ni mamang ket pimusay. Nagsakit nga panunuten ti mapukawan iti ina manong nemi. Kas na muna hindi pa nagulang-ulang ko pa nagsangsangit ko reklag lus-lusdoy. Idi ta natayan ni mamang. Ket may masa idi sa lutsud ko, mamang, kasano ak itan, mamang, apay pinanawan nak mamang. Di may mats, lamay, nagidungaw, pagrik na, ni papang manong. Ay nga, di may tabo ng tibangkay na manong. Nakapanesak manong nemi nga naggraduar. Ni Lolo, tatang, ni Nanang manong nemi, itinangabay kanya. Hingga manong nemi, nga pinasyarnak ni Papang, kadimbaga na. Ed ka nga tulungan ta pa nagbasa mi ti college. Ika. Nagyamanak Papang, nukusta. Ngem, sumurot ka kanya, agnaed ka kada kami. Nandito kay Diyos sa Pang. Makipagnaedak iti pamilyam, kanaed ko ti asawam, kaya gini kakabsat ko iti ama. Buwan, ni manong mga John, sa ni Odette, dududwada lang, may katlo ka. Agkasadar ka kin Odette. Kaya nung nasunurang, nagpagpada kayo itong eskwela ti pagbasaan, iti hap. Sister mo, may sa kurso, kapagpada nga oras, at makapagtindulong kayo. Apay, di mo kaya't? Nakarigrigat ka sitwasyon, papa. Kasunod no? Irumandak to. Kasunod pagbalindak nga katulong. Kasunod no? Nakasaritak idan. Umanugot ti asawa. Umanugot ti kapsat mo. Mabalindak maglatulungan pa ang uri sa anak ang dumna kada kayo. Nataldalgad ti panunod ko no adda ka itubuder ko. Nakasaritak mata ni Lulom. Sisasagana. Nasumur ka. Saan na kang ngaigawid? Tapak sa iyatam ti amin. Mabaling mamut umayot lata sa sarongkaran ni Lulom dito. Una isunat sumarongkar ka. Didak ka di matulungan no. Saan na ka sumurot, papa? Napinpintas, nataltalgat ti panunot ko no adda ka nga sangpatak o no adda ka nga urayak nga sumakpat. Mabalintak mo ito, ay, awalin tado pa nga sao. Panunutom nga nembag. No kaya't mo nga talaga, magunod mo ti naranya ka masakbayam. Makidan na ka kanya. Kadenam ti pamilya. Dinadamagag da ito'y kinilulo manong nemi. Kita padasam Tababali mo met nga panawan ida no kas pagarigan ta damading nga aramidan na kang hang mo kaming nabastala tanusgaan ti padam nga tao di mo payam mo luan niya talaga ti aramid da. Na bagaman di pa pang mo nakasalita na idan. No kas talulo palubusan da. Palubusan ka. Tanda karbangam nga dumnakin ni papang mo. Adamat karbangan na kang ka. Yung kasun, sungarod nga kunak, padasa, tanong di, agawid kamit lang dito. Sige, Lolo, tawag nga rin di pang. Ito manugutak. Yung manugutak nga rood, manong name si Murutak kinipapang, kahit lapang kami timay sa nga panakkalan nga balay, na aladan, na dahar din iti sango, napintas nga balay, manong naming. At dapat gayam na isariping sari-sari store. Manong name iti gate. Asidag uno amyanan ti abandanan ti amyanan ti gate. Manong. Kaya doon kita agatan. Lahat kan. Iti sumarak kami manong name si mabat ti may sa napintas a babae ang sadar nga tani papang. Oh, honey. Ito yan ni Flor. Flor? Ni Titam nga ti asawak.
tita mga Edna. Hello, tita. Welcome ka. Iti pamilya mi. Gabot na ka pamilyada kami, anak. Nagbeso-beso kami manong name. At ni manong mo, John, kani kasadar mo, ya, nga Odette. Iti store. Madamdama siguro, umay tanton mangal daw. Umay ka, itul patuldok kang katisilad mo. Dito ti silad mo, na ornosen, na dalos, babalimon teksukat iha. Amom tigluto. Nasapanak ng susuro di mamang ngagluto. Kada kita gagangay lang luto, tita. Mga sukat ka, umay ka di kusina. Tatulungan na ngagluto, ha? Awan sa bali nga ramidim nito, tumulong. Awan tagabo, kagtitinulong talata. Uhin, tita. Idi umayan manong name dagiti kakapsat ko iti ama. Hay, Flor, siyak ni manong mo Jun. Nagalamano kami. Hay, half sister, siyak ni Odette, agkasadar ta. Kumusta ka? Nagbeso-beso kami. Nakaidasar kami, umay kayo, mangantayon. Ni papang manong name iti nangidaulo ti ababa kararan. Kat na inayon na manong name. Ngayon kararagan, nga sabi ko ma, tada ito'y kabarbaro nga membro ti pamilya mi. Kat tarabayam, and sabi ko ma, makapag na kami nga siraragsak na makapagkikinawatan tarabayam na kami nagnanayon. Bendisyon ng dagito nga taraon, nga serbi nga mangtad ka na kami ti pigsang, serbi kan ka, kan mga anong ka nagiti pagrebengan mi. Dahil ti kararag di ba po? Oh, templa ni Flor dati adobo na baboy. Karne ti baboy. Naglang kagay mga gluto, sis. Thank you. Agawan la. Nga dinakayat asabay, nga gabotan na lang nga gluto, kisot para luto. Ada schedule pa nagluto. No schedule mo ulit, isi ka tagluto. Pwera kanyak ma, lalaki ak eh. Uri lalaki kan, uro kayat mo tagluto. Agbaling ako kusinero. Ada kunada manong naming nga division of labor. Insura nak ni tita nga operate iti washing machine. Di kita lang underwear. Da papa, June, ken Odette, iti saan ko nga labaan. Nagramang kinitita, manong nemi. Tay sudat maglaba. Agdalusak met iti Ruar, iti Hardin, tumulong akmet manong nemi, iti sari-sari store ng runa, no panag tutunon, gapota, doon kita street foods, nga serve me, kada kita customer, kat ni, adawatan agaram kanya. Hi, araman ka man, pintas ka. Oy, kapsat ko iso na. Yung luklukwan. Kung na ni Odette. Apa nga nagdiri ka, no? Saan nga sikat maaram? O, apa na pipindas di Flor ng siyak? Sa bali pindas mo, sa bali pindas na. Gumadang kayo din, no kayo itong gumadang. Opo. Naganarada tila ko yun. Tadadwa kayo ka napipintas, gababalasitang, umay, arakil. Aging ka manong naming, hindi pa nag-enroll, agpadpada kam iti kurso, accountancy, ken oras, kini Odette. Nasiya at relasyon, di pa nagbarkada mi. Awamat, di madingin pagpakita ni Tita Edna manong naming, ket napintas, iti anayas ti amin. Aging gang idadda kami iti third year college, manong naming, dimteng ni Rolly, iti biyag mi. Anong name siya, idi ti kayat ni Rolly. Ngem ko na ni Odette. Sis, madmadlo mo kini Rolly? Nga madmadlo nga? Ano transfer iso na. Diba? Kat siyempre, itang third year college tayo, isunti pa nakamamutag ang kuha na. Love ko iso na sika. Sis, kadi, kat sika, anyawat marik na, awang kanyang dito sis, jakpay kayat. Ngam siya kayat kun. So nga, numabalin, arman ako ni Rolly. Manong may masaksak tanak, tikas tangi bagbaga ni Odette. Ngam siya kayat, nga kaurak ti half sister ko.
Ang mga nudetan tun ti poon, manong nemi, ti parang gurgura na kanyak, parang padpadakas na kanyak, panangaramid na ti pamuspusan tapno mapadisi ak iti pamilya. Tawagan nak ni Rolly manong nemi, ket kunana. I love you, Flor. Sanga siya darmem. Ni Odette. Di kapsat mo? Ala nga talaga, saan pa nagkapsat yun ket agkasata na kayo? Putot na ni Papay Tiruar. Ano ya? Ket mo sawan, and then nana ka? Kasi ka nga putot na ti sa baling babae? Why? Natay ngamin dari mama. So, inala na. Bagman ta makasurutam ti asawa ni papa mo. Okay man. Uri ni Manong Jun. Nagradwarin ni Manong Jun. Kada tatrabaho nan. Ket ni Odette ngay. Kasunod pa ng tratar na ka. Okay man. Okay, awang problema. Iso nga, Rolly, please. Saan ka kung mga aramid ti pagkontrahan mi kini Odette? Inakat mo sawad. Kayat na ka ni Odette. Katyak kayat. Nga maamon na nga siyak ti kayat mo. Ang mga nandag pa'y dakas garamidan na kanyak. Iso nga sardangan na kon, Rolly. Taorin ng siyak. Ngam kahit kumaamon, no, marikrik ng kanyak. Maoray na klagid eh. Kahit ko nga makabagturpos tayo, kahit madaan tayo trabaho. Ngam no kas pagarigan ta, ni Odette, ti masursurong nga ipatig, okay lang. No pa'y masaksakta na. Kinunak manong nemi, nga dahil tamaten, di po na no apay nga isudan tag kuykuyog kini Odette. Masaksak tanak met manong nemi. Yo po, gardara ti puso. Yung sakripisyo ti amin, kahit ko lang nga saan kami nga kontra, nga kapsat man. Why? Nang runa, hindi talaga nga dan relasyon da. Kahit ag-istorya pa yan ni Odette kanya. Amom sis, andan na ba sa amin kung may Rolly? Ana? Intan mo ti kinabirahin mo? Gawin. Tapno ma-experience ko. Ala, makamamon da, mamang mo kay ni Papa. Ala, ang kagipulpulong padasim tagipulong. Masaksak tanak manong naming karigatak nga ayan anusan ti amin. Aging ga nagdradwar kami, nagtagkam ti board, manong nami, kat nagpapada, nakaruwar kami, kanaddan trabaho. Hindi, taipadamag kanyak manong nami ni Odette nga nagsinadan kini Rolly. Apay yung sinam. Adan sa bali nga nakita, kadadang ipatpateg ko. Dito tumawag na ni Rolly kanyak. I love you, Flor. Awan kaming kini Odette. Ket ori maamon na, nga data, kita agkarelasyon. Hanan nga gredi. Sa maisa, awan ti kabuteng mo, nagredor kan, at ang trabaho mo. Kahit nga sawan manong name kabuteng patpateg ko pa ilaeng ni Rolly inaklon ko, ket na kami matlaeng tinagasawa. Imono na nga nagasawa ni Manong June, si Marunon Odette, manong name sakam si Maruno kini Rolly. When manong name nadaan kami matan kabukbukudan nga balay ket upat dagiti imparabo ni Apo Dios kada kaming anak. Dedi lolo manong name nabayagan nga natay. Da papa ken ni tita manong name naragsak damet latang way sumarsarong karo kadagiti apo ko da. Di Odette ti kabalay da graman ti pamilya. Dito nga rot ti pagkasarita manong name ket agyaman aklaunay iti laeng mo nga nang ibasa. Ken nang tedbiyag, ket sabi ko mga daman day batik nga adal, liwliwaken pagsarmingan di biyag. Ito nga dagyaman nga pagaya mo. Flor, iti Ilocosur. Thank you, Flor. Thank you matkadagita nagbuya. Ngayon buyaan yung tumatlang inton aldao, 12:30 ganat alas 2, iti programa tinga lagip na palabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Napimpinas, iti panagka, i-portray na. Ni Feli Caser, thank you. Ni Rubian Agpawa, Mila Milyare, ni John Jacob Bagawisan, ni Teresa Balmaceda, Norilyn Perdido Tamalay, ni Marilyn Tamayo, Tessie Serrano, kanda dumapay nga nagbuya, salamat. Padaanan dak madamdama, iti dir manong nemi, ag programa ito madamdama, iti dir manong nemi. Thank you for watching.